Biyag ti tao. Aramidan tan tinabayagan nga ibagbagan niya nanang kadata. Ti panangampon tay ti ibilang takas pudnong anak ta. Ha? Apag iso, kabulanan ng ti kabagis ko iti bunyag. Kaya't na ngay paampon ti sikog na kadata, apama na makapagpasngay. Sige, panunutan tapay anaimbag day ta, Dennis. Tanarigat ti agdardara sunos. Anya ti amom, amangan no agbaliw to ti panunot ti ina ti maladagan. Kat subyon na mutla ti anak nga kadata. At danto pirmahan tayong agreement iti panangipaampon nan iti anak na kadata. Kasta ti aramidan tayo, tapno makasigurado ta, honey. Sige, maturog tan. Tapanunutak anaimbag day ta, honey. Good night. Good night too, honey. Oh, I love you. Sleep tight. Same to you, honey. Agpag na pagnaak man payla dito'y town. Gagaraag ti agpalado nga agawin. Ta sigurado akulitin nakmanan ti asawak. Ay, ti kayat ko. Agtaod amis mo kada kami iti asawak ti agbalin nga anak ni. Kasano ko ma? Ay, anyan. Nagrigat laki ti. Ay, anya ka matin. Kita ang man mo ti pagpagnaam. Aimee. Oh, kumusta ka, Aimee? Nasaya ta nagkita tamad langan. Eddie, si kakadidaytan? Katuan man. Apay, nagbaliw ka di tilangak. Kwa. Dandan hindi ka nabigpig. Talimok magka. Wait, mabaling ka kading awisan. Mangantay ti restaurant. Ta, ano ti kayat ko ngay bagakin ka? Sorry, Eddie. Ngumadan asawak. Naalas akitaan para kanyak nga agkuyog na. Taadakit nga rodan asawak. Oh, anya ko ma. Awan mat problema ito dayta. Mangantalang matiti restaurant. Saan ka di? Ay, sorry talaga. Ngam di ka mapatgan itikid daw mo, Eddie. Sige panawan kan tagawid akon. Bye. Saan arumbang nga entertainet pailaan ni Eddie? Agdiretso akon iti ayan ti paglukan. Tagawid akon. Excuse me, makipagnaak man. Excuse me. Agyaman. Makipagnaak kakabsat. Ni Eddie ti mo nagdito'y chip. Agabay ta, Aimee, ha? Bayad. Dua kami, kapsat. Eddie, papanang, nagsina talang arod itayan. Sinurot ka nga ron. Mapanak mat iti papanam. Anya, madadadaal ka din ti ulong, Eddie. Balay mi iti asawak ti papanak. Apay kumaamapan ka ijay. Dakas ka di. Di ka matanakan. Sa anak nga garami iti dakas. Kaya't ko natin makigayam iti asawam. Saan? Bumaba ka matlaan. Para! Apaya pinaram. Bumaba kan, Eddie. Pang-asim. Manjak. Sumurotakken ka ako nakman. Anya. Ala. Duatan a bumaba. Umay kangarutan, Eddie. Okay nga ron. Nagsina kami ni ti kaliblibin ko, Aimee. Saan kami nagkasaro? Natulagan ti kasarmi. Ngam nakitaray mata ni ti maysa atong boy. Nasakit nga kloran ti pananglipot na kanya. Anya nga ron. Tsak babalin nga ikamat ti bagikan ko no talaga di na kon kaya. Ayan na nga rod itan, Eddie. Tsak ko na mo. Nagrigat gayam ti mayadayo ti nobyo wano nobya.
Tabayat ti kandak iti abroad, isumet ti pananglipot na kanya. Di may sabay pagsakitan launay tinakam ko. Tumboy pa'y tinangisukatan na kanya. Mga ano adamit pagkurkurangam kan kwa na. Iso ang nagsampulan iti sa bali. Tilang presensyak ti amok ka nagkurangak ken kwa na. Tano pinansyal. Iso amin ti mangiigam iti sweldo. Ken on time ti panagaw-awag ko idi ken kwa na. Talagakit ti abalang kantis na siya babae. Aging ka kadiit na, kat saan ka pa'y anak kailiw-liwaw? Saan man nakailiw-liwag ako. Sayang lang. Ti? Masayangan na nga putasan adata tinagkagasat. Edi, tinaglabas kat nalpasan. Nagsaritaan ta na imbag di panagsinat ta idi. Saan ka di? Naragsak di panagsinat na kasi agayan ayan. Di ko nam, Aimee. No parakan ka, naragsak ka. Ngamsyak saan? Puno nga danobya ka din. Sikalat ta tilinaon ti puso kan panunot ko. Apay sika napukaw ka din ti sigo darig nam kanyak. Ti imak, Edi. Pang-asim. Ang mga nood na makakita ka data dito yung restaurant. Sungbata mga rod ti sarodsod ko. Napukaw ka din ti sigo darig nam kanyak. Saan ka din nga ay ayatan? Saan matamatagtaga rin ni Aimee Asim mangpet anak ko? Bye-bye anyo latanana. Amo ka na bandog da dyan nagapoy di opisina da. Nagdiretso iti silidyo, kat saan ang naguni Apulos. Manipod simrag, saan mo tanarimrimwar. Sinirip ko itay. Nakaid da iti katrimi. Iso nga muklatan na nabandog da dyan iti trabaho na nanang. Ay, maikawa ak lang amin. Italaang matakas jay. Ang mga nadamot madiarikrik naan na. Ha? Damagam tama nga nagsakit mo't aditay ammo. Tapno masigod ang maipakita iti doktor. Saan mat siguro nanang? Kasi tinako na kita Bandog na la siguro da dyan. Imawag ti kabagis ko iti bunyag. Nakapas ngay ka no, nani. Kasta ka di? Babae timpas ngay na. Naglumpo ka no nga ubing. Kayat mo, tenta sarungkaran iti ospital nga ayanda? Kwa? Patsik amay ayo ka na makitam ti maladaga, hani. O niya, alaantan? Si papalubos mo't di inana amang ipaampun iti anak na kadata? Uray saanan, honey. Ha? Apay? Kaya't ko nga agtaod amis mo kadata ti padakgalan ta nga anak. Anya? Kasano ko maamapasamak na ita? Kat amumat asa anak ang makaputot. Ta baugak kat nga ron. Panangin sultumat kanyak na ita nga aramidan. Sorry. Pakawanan nak no nakaisawang ak iti nakasairan tirik na. I'm sorry, honey. Aimee. Awan intention ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. Ala, lipatan mo na dyan. Maturog tan. Aging gaita. Diyak pa'y lamapunas iti panunot ko tinaibaga ni Eddie kanyak. Presko pa'y la iti panunot ko. Siyak ti mangipaay, ti sana may paay ti asawam kan ka, Aimee. Ikan ka iti anak. Nailawan ko lakit nga ruden tinagsao iti nakasairan tirik na ti asawak.
Naimbag ta nalapdak tinagsaw. Dandanin na ibagak ti imbaga ni Eddie kanyag. Ay, naimbag lakit din ta natupulak tingiwat ko. Saan arumbang dayjay ang naibaga ni Eddie kanyag? Diyak kaya ti agbasol. Ni Eddie. Hello? Hello. Kumusta, Amy? Sukunin ka no madamdama, ha? Anya? Saan na mabalin? Kan mabalin ka di? Di mon ulitan ti mga wag kanyak. Sige, bye. Ops, mabigla. Sumbatampay nga umuna ti saludsudakan ka. Sagbay nga hindi pa ti cellphone mo. Ibagam adagusan. Nakapagpanunod ka din, itinaibagakin ka. Kaya't ka atulungan. Umanugot ka naminin iti magak. Tulong kon kada kayo nga asawa ti planok. Maadaan kayo iti anak. No umanugot ka iti magakin ka. Saan? Lading nita Eddie. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan? Ha? Apay, di mo kaya't nga garagsak kayo iti asawam. Ulitek nga ibaga. Anak, ti kapatgan kada kita asawa. Ipaayan ka iti anak. No agsikugkan, jakton agpakpakitakin ka. Promise. Sige, bye. Aging kayta. Jak pa'y lamalipatan dagitim bagbaga ni Eddie kanyang. Kanayon nak adagulitan da dyan tao. Ngam no maminsan. Kasla kayat ko ti bagbagana. Uray asino mat siguro anaganak. Talaga akasapulan na ti anak. Kaububing akpay. Iso amasapul ngagsikugak mon. Tano bumaketak ton. Jak to agsikugan. Anya nga tano tutupak dayjay nga Eddie. Total, kayat nalaang mati makatulong akas iti imbagana. Ngam, no aramidak ti kasta. Makabasulak. Anya nga tati aramidak. Naimbag nga oras mo, Hilda. Oh, Amy! Nakalagip ka matapim masyar. Sumrag ka ah. Agyamanak. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka, friend. Iso nga imayak. Anya dayta. Agtugaw ka pa ah. Ang mangisagana akbiti ti merienda ta. Saanan? Napsugak pa, Hilda. Madamdaman ton. Sige nga rod. Apay, anya ti bagam, friend. Dakkel ti problema, friend. May papan iti anya. May papan ka di iti saan nyo apan nakaadaan iti anak iti asawam? Di mat ko naman aklon mo dayta. Nga uray saan nakamaypayan iti anak ti asawam kat ayayatam lagta. Awan nagbaliw kan ka saan? Wan. Ngam, kayat kunti maadaan iti anak, Hilda. Iso akasapulak ti balakad mo. Anyat ka't masawan? Mangampun kayo iti ibilang yung anak, kasta ka di? Diyak kayat ti mangampun, Hilda. Anya nga rod? Kayat ko nga agtaod amis mo kanyak tagbalin nga anak ko. Kasano nga rod na mapasamak dayta? Kat di nakamot maipayan iti anak di asawam. Adda agbulboluntaryo amang ipaay kanyak iti anak, Hilda. Anya? Ala, anya ka din dayta nga ibagbagam. Hilda, gayam ka. Iso apang nga asim. Kanunungan nak iti dayto a planok. Suportaran nak kuma. Kasla kayat kumatan ti idijaya dayja a tao. Tano maipaayan nak kano iti anak. Saanin nga agpakpakita pa'y kanyak. Apay, asino nga minday tatao? Ko. Ni Eddie nga ex ko, Hilda. Anya?
Ay, apay Amy. Nagbaaw ka din ti panagayat mo kini Dennis nga asawam. Saan? Saan Apulos, Hilda? Ay ayatak ti asawa. Awan tinagbaliw kanya. Apay nga ron nga ramidam ti kasta. Kat itipay ex mo. No sa bali ang lalaki, wan, mamati ak siguro. Nga mga no anak laeng ti kasapulam. Ngam no iti ex mo, kasla jackpot yan. Patyan na kumahilda. Jakon ay ayaten day nga edi. Nagdisnudo lang amin amang ipaay iti saan ang maipaay ti asawa kanya. Iso agon dawaya. Ay, sorry friend ngam jak kanunungan dayta. Anya? Sana gaputag gayem takat kanunungak met amin na napangadeng mo, wano planom. Nga uray makapadakas met kan ka. Basol dayta pampanunutem friend. Isa pa nga asim, di mon patuluyan. Sige. Mapanak nga rudan, Hilda. Amo ka na sa irtirik nam, nga mo kailangan ganyak. Basta saan ka mailawan, tadyak kaya't ang makaaramid kay ti sana may parbang, Amy. Sige, patuloy akong Hilda. Kat agyaman naklangan. Unak no kanunungan nak ni Hilda iti pangadeng ko. Ngam saan mo't gayam. Awan pa'y serbi na agayam. Ay, jakla ko man imbagbaga ti plano kan kwa na. Nagkamaliak iti inasit kan. Wah, makaamuditan. Patga kun ti bagbaga ni Eddie. Kaya't kun ti maadaan iti anak. Numapakawanak ti asawak. Pagyamanak. Ngam na saan, awan maaramidak. San abali, tadan tumatan anak ko, nubilang lang. Mama, di yun ilako ti balay tayo iti probinsya. Dahil ito ti pagnadan mi kani Aimee. Anya, edi, makulkulaapan at talagan ti panunot mo. Di mat addan asawa ni Aimee. Wen, sinaan nanto day jayen. Di namat maipayan iti anak ni Aimee. Anya, Siyak ti makaipaay iti anak ni Aimee. Iso siyak to ti pagtinagan na, Mama. iho, nagsina kayon kin ni Aimee. Saanan anawaya? Sumapol ka laangan iti sabali nga ayatam. Pinadas kon ti nakiinayat iti sabali. Ngam ni Aimee latatilinaon ti puso ken panunot ko. Edi, Umadanin ti panagdan nami, Mama. Iyawid kon to ni Aimee iti probinsya. Isa di yun ilako ti balay tayo ijay. Ta ijay to ti pagnadan mi iti babae nga ay ayatek. Hello, Eddie. Inawagan ka, taamo ka saan ka pa yan nakaawi di balayo. Wan, di nakaw-awagan no ada kay Jebalay. Ta sigurado ang mga ti asawa. Onya, nakadesisyon kan. Matungpal mo nga tati Karim. Akalpasan ti panagsikog ko. Adaywan akon. Wen, kaya't kayo tulungan ni asawam. Tulong ko na ito'y ka na kayo. Tapno maadaan kayo di anak. At ad-adda abumigkat ti relasyon niyo adwa. Ha? Masyanak ngamin ka na kayo. Diyak kaya't amadadaan ti relasyon niyo gapoy ti sitwasyon niyo. Napatag ti anak itagasawa, Aimee. Wan, amok dayta. Asano nga rod? Karo nga kita ta. Nga guyog ta. Urayom ti text ko inton maminsan abigat, Eddie. Aimee, Rabin, di ka kadipay maturog, hani? Diyak pa'y makaturog, hani. Umuna ka lata na maturog. Adamat madlokokan ka. Manon arabi akasta ka. Kaslata na unag pang panunutam. Awan, banog ko la siguro daytoy, Dennis. Maturog ka ngaminan tapno makainanakan. Wan, madamdam mabasit. Umuna kan ang maturog, taga tasakpay.
Nakaturugan ni Dennis. Iimpaki kong dagiti balunak akawis ko iti sumagmamano nga aldaw akaawan ko dito'y balay. Pakawanan na kumaapo, iti da ito'y nga aramidak. Amom ti tarigagay ko ang maagdaan iti anak. Diyak kaya ti agbasol. Ngam kapilitan nga aramidak ti kastoy. Kontra iti panunot kan riknak ti kastoy nga aramidak. Diyos ko, ngam mapilitan nak. Iso apakawanan na kumaan. Katsapay kumamot, tamapakawan nakto ti asawak iti kastoy nga aramidat. Ngam no bilang di nakto mapakawan, maawat ko. Okay nga ron. Oh, agyaman nak, Aimee. O sige, sukunan kain ton bigat. Okay, bye. Sino jay kinasaritam iti cellphone mo, iho? Ni Aimee sabat. Wen, mama, ket at the good news ko ka na kayo. Ha? Anya da ita? Siya, ti pinili ni Aimee. Na kamin tag denay tag nanayon. Iso ayawid ko ni di probinsya. Anya? Sinaan nan ti asawa na? Kasta ka di? Wen, mama, iso nga agawid kami ni di probinsya inton bigat. Jakon pa umayan diti balay, ta sigurado amabain ka na kayo. Iso nga agdiretso kami ni di probinsya inton bigat. Anya? Papanan ni Aimee anak ko. Ape adakkel jibag na arimwar dito'y balay. At na seminar na nang. Talo, ano, upat ka nung aldaw, ti kaawan na dito balay. Ne, itaman pa'y nga dadarayan na seminar. Wala nang. Taiso ka no ti dinutukan ti busda nga umatenda rin ti seminar iti sa bali a lugar. Nagbayag mo ni Eddie. Kuna na adito'y ti pangurayak kan kwa na. Ngamjak mo't mapasungadan ng tilugan. Danda ni may sa oras kun nga agur-uray dito eh. Ngam awan matan. Awagak man laangan. Hello? Ha? Hello? Ni ka din na namalya dito eh. Wan. Sino da ito eh? Ni Aimee daytoy nana. Kuha. At ang amin saritaan mi kini Eddie. Nga agsarak kami ita. Ladingita, Aimee. Ngamintaray ko ni Eddie dito ospital tanatake. Kat 50-50 tibiyag na. Anya. Sa dino nga ospital ti ayan nyo nana. Ibagayo ta umayak. No kasta, saan apod no timbaga ti anak ko? Plano yun ti agden na ije probinsya, Aimee. Awan saritaan mi akas na nana. Basta ti ko nana, kaya't na kami atulungan ni iti asawak. Iso ang nakasagana ang mangipaay iti saan ang maipaay ti asawak kanya. Amok asaan ang maiparbang ti anugot ko. Ngam ikidamak ko man. Ngam kastoy matan tinapasamak iti anak yun. Oh, jak laing pagarup akas ti saritaan nyo. Sigurado asaan na kan apalubusan nga umadayo. No natuloy ti panagbiyahiyo, Aimee. Agkakaribuso dagiti nurse. Jay anak ko ter aribumbungan da. No kasta? Natayin ni Eddie, Aimee? Juan Hilda. Friend, pakawanan na ko. No nabayag ajak nagpakpakita kan ka. Aklunak. Nasair tirik nak gapu iti panang kontram kanyak iti planok iti kalabas. Kat, kumusta gayam day ja planom, Edi? Itala ang maamiris ko. Saan arumbang tikas di aplanok? Dandaniak na ilauan, Hilda. Ha? Iso apasensyakan. Nulimod aginura kang gapu iti saan mo apan ang kanunong iti plano. Nagbidutak, friend.
Nala, nasaya at mat no naamiris mo abidot na ijay awagas mo. Ay mi. Ay, mi, honey. Itay ka pa sangit na sangit ang mga arako pa niya. Ape ka di. Anda ka di problema? Pakawanan na ko, mga Dennis, honey. Ay, ayatan ka. Hindi ka kabailan alipot. Ha? Di nakpagulimakan ti konsensya. Nadyak agpakawan kan ka. Iso nga ibagak ti dandani nagbasulak. Di ka maawatan, ay, mi. Sorry no dandaniak na ilawan. Dumagag ka ta istoryaak ni amin kan ka, Dennis. Mapakawan na ka di, honey. Oh. Tsak lang pagharup nga dagayam kasta ang plano. Ang mala. May bayamon. Sana bale. Tas sana natuloy dito apangedeng mo. Wan nga ron. Inlisinak siguro ti apo iti pagbasulak. Di ka madanagan. Tas saan ka agagura? Maawatan ka. No pa'y nasakit para iti biyang ko. Ngam ay-ayatan ka. Isa maawatan ka. Promise. Jakton aramidan ti kasjay. Jakton planon ti kasjay. Sige, umanugot akon itinabayagan nga ising singasing mo. Amang ampuntan iti bilang tanga anak na. Ha? Agpaiso, honey? Oh, sige nga ron. Adnan nakasagana nga ampunan ta. Biyag di tao. I love you, Mara. Jak mauma amang ibalbalik kasi ti deta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Katsapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayi kan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyaman ak numatakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat, daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayaten kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Ko, medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Ay, agbinulan ak ngamin. Gagangay iti may sa baba iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara, honey? Wen, ala, ituloy tan timangan. Ngam si kalatan timangan ta saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mga ni tiruar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Saan na bale, Papa? Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, pay. Di mo laam mo no anya dagiti mailala o kadagiti lutlutun da tiruar. Sorry, Papa. Saan mat amabalin ajak danggayan tinobyok amangan. Amangan no anya pa'y timakunana. Panagkonak. Nasaysaya at no ipudno mon kini Jude di maipapalit isalonat mo. Mabutengak, Papa. Amangan no panawan na. Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa.
Agtalinad ko mapalimad ti sitwasyon ko itinobyok. Pangasyo. Imposible adi nang tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please, sa anak pa nakasagana, Papa. Saan kumapay nga ita? Please. Pang subukam agtalay na at panagayat ni Jude kanya mo no saan. Mabuta nga ka na. Sigurado nga minapanawon nak ni Jude nung mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino mat siguro tiyag sa iti biyang na. Anda nga tamat mayat ang mga saway tada kanser na. No bilang pagtali ko dan na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko ni Jude, friend. Iso di tayo ibagbaga ti pudno kasasad ko kunkwana. Please. Agpagpakaasiak, Ana. Anay ko. Nagsakit man ang tiulok, Papa. Sa nabali, iha. Talaka tumarkan iti pain reliever. Yanos mo, anak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Judayta, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Anya, agul-ulbud ka itinobyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayong dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mabitlaeng nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na. Masapol nga agkemo ti gayam mo. Balasan ko. Dakkel una yan ti bukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko, Tata. Uwan nga rod. Agkapsota kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, Tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda kaasi na. Patsak nga dinabuhay-buhay ang tigayam ko. Uwen balasang ko. Masapol nga isaganak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Gamna niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklone. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita ti langak iti sarming. Nagurutan dagiti buok ko. Epekto da tate ko panagkimo mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan ko na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbag kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Nuawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amangan no nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabit lang ni Jude ti umawawag. Hello, Jude? Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Apea kas ti boses mo. Ang sakit ka di man? Gagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlawa ko na. Kanayan niya gurigor ka. Umayag dita balay yung itamad lang. Saan, Jude? Awa na kay balay. Ayan mo nga, Rod. Adaag diti balay ti gayam ko. Ni ka di ana ti dagdaramatam? Ha? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw kan, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto.
Inton man sarita, Jud. Oh, adto'y ti pinagatang mo a regalom. Para kini Jod, anak. Pinabalkot ko maten. Agyaman nak, Papa. Ket? Kabailam nga ron ti magim arumwar. Anak ko. Kuyugan ka, ang makisinarak kini Jod inton pigat. Diyak kaya tagpakita ka ni Jud, Papa. Diyak kaya't makita na tilangak. Anya, kasano nga rod ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti mansariyo? Pinanunot ko na yung bagdi may papani ti daytoy, Ana. Nasakit man nga aklunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na sikat ipagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Ha? Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara. Di ka nagkadkad. Sana narikat ngayatan ni Jude. Kan napintas ka. Patsya kamayat na kan tumutlaang tinobyok. Diya kaya't tatangay bagbagam. Nupun-numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taitan mo ti regalo kan ko, Ana. Kat alaang ti regalo na kanyak. Tunggal dumteng ti mansarimi. Adda regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpaka siya ka, Ana. Makisinarak ka kan ni Jude. Kat ipasig mo ti bagim kan ko, Ana. Marikrik nak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara, ti kayat ko. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Jude? Tadakan to ang mga dingay kankwana. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo akadwa? Ay, kwa? Awat ang paiman nga umuna di atoy. Regalo na kanyang di atoy, Jude. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, ladingit ak Mara. Ngamjak ka bualan ti ipapaaramid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamuitan. Ay, kwa, Jude. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay yung balay da. Ijayan ti pang tadam iti regalom ijay gayam ko. Sumrek. Mara. Sorry ang kaduak ni Jude nga may. Mara. Diyos ko. Apay akas na tilang ama. Jude. Kwa. Anyat napasamakan ka. Apay nagkutong kamaten. Mara. Mara. Apay akas namaten tilang ama. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka man. Jude. Pakawanan na no nagilimadagkan ka. Tinasayat, panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga na buwag. Oh, apay ati mo mapansarong karan tinobyam ita, anak ko. Ay, saanan, mama? Masapol asur-suruwo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison timapukaw itibiyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara.
Mama, Iho, ita kasapulan na ka Genoviam. Kasapulan na ti presensyam. Apay apanawam. diya kaya ti masakitan. Mama, isuasin na ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kas tagararamidam iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangagkabsot ti Nobiam no masakitan. Gapo iti panangisinam kan kuana. Mama, Ing kabantayan ti Nobiam. Asikaswam, takasapulan na kaita agundaway. saanin mama? Diya kaya tin tagpakita kan kuana. Aniya. Kung nagtumat ka na kayo, Papa. Naupayan ni Jud kanyak. Tasana na nagsubsubli ni ti balay. Amangan no, makumikom laeng, anak ko. Amok, Papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat. Di na kun ayayatan. Dinalikodan na kun. Anak, di kag panunot iti negatibo. Makapadakas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakig nagladingit, Papa. Dahil ti magmagak ka na kayo. Ano mamuan ni Jud ti kasasaad ko? Sigurado adi naktun kayat. Anyangay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinobyok, Papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading iti gayam ko. Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jud ti puno nga kasasaad ti gayam ko. Awan ti mapabasol iti daytoy anapasamak balasang ko. Nasayat kiti. Tanasapsapa anaamuan na ti agpaiso. Ket napanagnagan tayo met ti kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na iti anak ko. No bilang pudno, anaupayan ni Jod, balasang ko. Rabin, ngamjak na tamaalat ito turogak. Manon arabiya kastuyak. Kanayon agamapuyat, jak makaturog. Nga urian yat aramidag. Nilatan mara tilinaon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kan kuana. Jak metlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti barugang ko. Amang pampanunot kinimara. Makonsensyak bet anang panaw kan kuana. Masyarak bet latakan kuana. Numalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kalabas. Kaya't kun alipatan tinobyak. Ngam apay asumagsiksik latay ti panunot ko. Apay akastoy. Kasla makasangit ajak mawatan. Apay ngagsangit ajak matamo ti rason apagsangitan. Apay. Agrubuhatag. Tamapanak iti ayan ni Mara. Naimbag nga oras yun. Tata, kumusta ni Mara? Sumreka, Jod. Matmaturog latan ter aramitin ter anak ko. Manipod pimanaw ka. Awanen ka ganay gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa yagsaon no kasaritak. Agtangtangad latan ti anak ko.
Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng makasaritan pa'y ti alak ko. Diyos ko, nakakaasi tila nga tinubyak ang nagaturok. Nagkutog na yan. Mara, babes, andaak. O may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan nak. No ginandan ko, timang panaw ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapwede na ito ang plano. Ay din ka unay. Katyag gayam kabailan. Timaya dayukan ka. Agring ka kumain. Pang-asim. Babes. Babes. Atak. Siya na ito eh. Tinobium. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na ka. Nakariing ka na. Agyaman na. Nagsubli ko. Sorry. No itaak lang ang pakita. Pagkawanan na kuma. Ikaring, di kan panawan. Ambok akasapunan na kitagod daway. Isuadi ka panawan, babes. Agyaman na. Chu. Agpaimbag ka. Wen? Laglagi pa. Ado na kita arapap tayo tibiyag. Nakapsut ako, Jude. Iti mabiit. Ipulang kon tibiyag ko iti namarswa. Katsak kaya't ngagladingit ka iti ipupusay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, ti kayat ko pagdatuna. Nasingpet ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayam ko. No iso ti makatuluya. Sika, ti ayatek. Mataya ko ni iti mabiit. Iso nga ibawing mon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibawinga. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinaswiti yu kini Ana. Tapno naragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawakan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Kat patya ka di nakpaayon day chay. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsakyo. Nang runakan ka, Jude. Ana, please. Aramidin ta ti kayat na. Para itigayam mo. Sige, Jude. Dato ti imak. Amuyo. Agbagay kayo. Ana, friend. Pangasima. Di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ko, Ana. Kasta kumamati pa ay mong ayat kan ko, Ana.
Ana. Owen friend, di ka madanagan. Arami na kami nga kay daw mo. Jude, mapatkam ka di tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Owen, babes, mapatganti kita mo. Agyam anak. Kaya't ko ti maturog. Nabanugak. Kaya't ko ti aginana. Sige. Aginana ka. Adda kami lang dito'y sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog ko matkayam. Kapayatan ti panagdumog ko dito'y kama ni Mara. Awan ni Ana. Nagawid niya tan. Naimas pala ti turog ni Mara. Nagunak na kiti matana. Kudilangan din ang balkot iti tulang na. Babes, agreeing kan. Tagtumar kay ti agas mo. Aguray ka. Saan sabat tinagang agas ni Mara? Babes! Babes! Diyos ko! Naglamiis iti iman. Mara! Apayanin ipasan nag. Ayatin ka. Palunan ti ayat ko, Mara. Jude, si kanto tayo maisang abay enton kasarme itinobiyok. Ha? No kasta? Addan nobyom, Ana? Wan, nabayagan nga nobiyok ni Kevin. Lading itak no Jack matong palte karyak itigayam ko. Ay, Jack nga min kayat nga paayan tikid daw tigayam ko iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oray siya ka na. Agpadata. Jack mat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Iso nga itapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasarayo iti nobyom. Agyamanak, Jude. Kat sapay ako mata, makailiwliwag kan. Gapo iti napagtang tigayam ko. Kat patsak nga dyan napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana. Biyang di tao. Romay, agtapos itan. Mga nunalipat am tipitsa ita, nakang. Ah? Yawat mun atay para kada ka may kandidatang mau. Wala nang. Sa 2,000 kayo kung itatang. Ya, awan na yun nan. Day tapay lati maited ko na tada paggastusan mi iti asawa. Apay, agpagpagatang manan iti baro abag na jay asawam. Uwin now, agpareban manan. Saan nanang? Agkasangay di anak mi inton umay alawas. Aghanda kami ure basait. Gumatang kami mat iti cake. Puyotan di apo kuyaw. Na,
Ay na, di kay ka di gastos agastaw sa nakaw. Narigatan, di pa nagbiag ita. Aginot kayaw. Uray saanan day ta, handa-handa. Adula amin. May bayan yung day ta. Hagan may sa, saan mo mo taputot day anak ni bakit mo? Apaya gastusam. Ha? Agruam mo't nagijay nga aginan. No apay mo ngamin nga inasawam day jay apapaay. Disgrasyada. Uray da tayong tulak tanan. Tapno saan nga agpasugnod di anak mi. Anak miga! Anak mo ay day jay. Syuman mulaang. Anya? Kinapay, di anak ni Rowena katima patulukan. Saan na ipatangkin yumot ngamin, adi kay aghandan Nanang. Sayang lang ti pakpakan nyo kadag iti tao. Imbis nga itadyo kumakada kami, iti amayaw. Ta isupay mo't ati paggatag may iti naimas asidaon may. Ay nalala, pagbagaan nyo ngamin jay anak yaw. Ibagayaw, tauray saanan nga agselebrar iti birthday na inton sumarunaw. Gastos laeng dayta. Nangasawan tumiadagos ni Rumay. Huwag nga ruda. Tay jay kat ababaeng ti may ranranaw iti matmat gedan jay anak ta. Uray ko ma, no balasang da jay ababae. Idi nasawa ti anak ta. Kinuray ko mano da trabaho na kunam. Hanggang para balay mait. Saan mo't makatulong iti anak ta? Huwag nga ruda. Di pa'y lasinaan ni Romy day jay manugang mau. Aha, manugang mo ah. Ha? Ni sinayda iti ti kayat ko manugangan. Ngayon saan mo't akinayat ni Rumay. Aho! Anya mo ngamin day jay nga iritritum mo't iti anak ta. Nye! Si kansamo ngamin dag kursunada iti day jay asinayda. Ay! Agtal na ka man, tila lawlaw at mabakbakatan. Di kan sa magaw-awi din dyan lugar yaw ruina. Agawit ka mo't tayong kasarungkaran dag iti dadakil mau. Agbakasyon kayo iti anak mau. Inton makabakasyon ni Romy iti trabaho na, tatang. Apay, masapol akadoam dyan anak may agbakasyon. Di mo aya kabalan nga agbiyahe adakda kayaw. Tatang. Agbakasyon kayo mata. Ang mga nusagsagaan dati panagawid yaw. Agbakasyon kayo. Oray, dua. Uno talo a bulan. Natulungan pa yung madagiti dadakal mo iti trabaho da jay. Tatang? Agsao ka ay isa na puro tatang ti isong bamaw. Uwan, tatang. Agbakasyon akto no madanon. Ay, di mo nitantan. Agawid ka itan, uno inton bigat. Tanda kami mo't akadwan ni Rome, no agawid ka. Kadwaan mi payla dito'y balayaw, no kaskasanaw. Ay, nagrigat ta talaga ti awan nagadalan na anya. Eh, wala. Awan pangalan ti kwarta, tawan pensyon. Luli ka agmula, awan pangalan ti kwartam. Uwan nga rod. Nagkasa ta talaga dagiti ti adal. Ta inton bumakay, ken lumakay da, agpensyon da. Uray agtugtugaw da. Makaawat da lata iti kwarta. Ang datangay, hay, nga. Naimbaglagan ata damo ni Romy nga anak ta amang tultulong kadata. Nga rod tilaeng maday. Nangasawa ki din. May mayat ko man no, nagbaak laeng tapno awan pampanunutin na, suportaran na. Sa nabalay, tasanda nagkasar. Ada pa'y gundaway dangagsina. Sa bagay mo ki di Ngamadlaw mga ayayatin unay ni Romy ni Rowena. Kasanungay ngagsina dagijay. Ha? Ada siguro ipakpakan da dya ang babae iti anak ta. Iswa di na masinaan, lakay. Uwe nga rin. Ang imuray no kasta, data ko maati priority ni Romy suportaran. Saan ka tadagijay nga agina? Adi na makapkapin anaw, aha? Una? Ha? Padasin na ti dimangtid ka data. Ta isidir ko amin. Rigrigat ko idi impas nga ikaw. Aging ga adim makal.
Agasam, tanda ni ak natay anang ipas ngay kenkwana. Ta, narigatan ako nay. Kat idi ubeng ni Rumay. Apaw, nakapampambar nga ubeng. Kanayo nakamapuyatan ni day. Ta, agpat-pat na nga isalsalak. Nadupay. Rigrigat ko kenkwana. Isuarumbeng laeng at tulungan dataitan. Tanay, lumakay ken bumaketan. Bakit? Marabyan na agawid ita Tag-over tayo makagpasada. Ala, agsasarunon ti pa nag-overtime mula kay. Naurnungan kan iti puyat. Kabalak bakit? Oray di kan ag-overtime. Taundas mo't apagbiag tayo ti matmat gedam iti agmalam. Kurang bakit? Nagruna. Agpanpanayon datatang ka na ng itit-itit kong allowance da. Ay, pasensya kan ba kahit mabingbingay ti matmat gadak Awa mo ganin sa bali amang tulong ka dagiti parents ko no di syaklaan. Kasi da kahit. Awa mo pangalaan da iti kananda. Tasaan da mo't ang makatrabaho. Awan mo't problema iti day talakay. Maawatak. Syakit diti agkidaw iti pasensya atan Dua kami iti anak ko nga itigtig gedam. Mababainak unayan ken kalakay. Ay ayatan ka, Rowena. Iso apat-patgak mo ti anak mo. Imbilang kon, kaspud nung anak ko. Ay na, di yu pwersaan ni Rumay. No talagang awan maitid na kada kayo kabagays. Masyan kayo kumama ti jay kanak ka. Ay, saan may apwer-pwersaan ka ba guys? Palpalagi paklaeng, tanay, damag ko kat agob overtime ka na nga agbibiyahe. Ay, rumbang la na yunan na at itid na kada kamay. Awam mo urnungan na kay, taawam mo anak da, kan ni baka na. Kat, amang ano jay suman na ati yurnungan da iti pagadal nantaw. Ay, saan? Saan na matakap-kapin ano da dyan nga ubay? Da kamay adadakil na ti pangpangrunan na at tulungan. Nakadaraan na kami. Nga, dagi jay nga agina, di nakapkapin ano ida. Nang runa day jay asyuman na. Ha? So adi ka man sumanaaw no kontraan na tumutlaang kabagays. Nasaysaya atan no ikaumulaang tangiwat mo. Nagatayo nyo ganti balay dyan nagpatulog ka niya. Kapilitan niya tulog ko lang katrabaho niya driver. Nagtulog ka bagiti pasayeros may ikapananda. Sana magaling nagpili kami itiugan may. Nay, sapay pasalog mo dati kalsada. Ay, nagatito kasalog. Ay, apay ngay, awan mo tan preno tinugan ko. Tsak may tulong ti mo ni Bella. Matinaga ko ni Tirangges! Ay na! Anak ko ay... Rumay! Anak ko! Apayap inanawan na kami iti amam. Apaya na basama ken ganikas toy! Anak ko! Anak ko aya! Rumay, anak ka. Ay na! Pat-pat ganda ka, unay anak ko. Saan na kami kumapampanawan? Nay, Lakay. ay, Marigata na. ay, Katanak nga umakis. ay, ala. Ay, bayan na. Tugaw ka pa dito. Umay ka. Nagsakit di pa ng panamon kada kami. Ngamawan maramidan mi. No di ti mangaklon iti amin. Ganda talaga no. Libat-batag na kaunay. Umadaw ka man dita abay tilongon si Carwela. Nanang, di ka kundi sangit dita. Nabasol mo ti ipapatay ti anak me.
Pinilit mo siguro ang nag-overtime. Tati kayat mau, adu a kwarta, ti irimit na ken ka. No saan na nag-overtime, saan kuma na pasama ken kwa na ti kasjay. Sana pudno day tanana. Pudno! Iso pumanaw ka dita. Di ka managin sa sangit dita, tamasurunak la makakikita ken ka. Ha? Di na kumapot pagatapan iti dakas na. Lap-lapdak ti anak yung overtime. Iso ti ang pilipilit. Ha? Di ka nagsaupay. Ala, pumanaw ka dita. Tayo ka tumulong agluto dyan kusina. Siyak, kag tugaw dita. Naitabo ng ti anak may. Kasano ngay ruina. Agawid kayo na ijay lugar yun to amatan ti anak may. Ha? Saan kayo mo anak kasar? Kaya saan namot apoto ti anak mau? Uray ko man wada anak yaw. Tapno wada ko mamot pakalaglagi panmikan ko na. Agam di mun sa mga ngamin kaya tag si kugiday. Naimbakan ka ata da anak mau. Ni Rumi ngay. Hindi mo pa impayan mo uray may sala ko mga anak. Nabayagan akayat miti maadan iti anak ko ni Romy, tatang. Ngam, saan kami mutan na paraburan? Kasano nga, Ruena? Magawid kayo kadain, dyan lugar yaw. Agbakasyon kami pala siguro, nanang. Agnaud kayo kit di ijayo na, tanay. Awan mo't pag naudan yun dito. Ha? Day di Rome, tinangipatakdar iti balayaw. Isuamin, tinaggastaws. Awan pulos intultulog mo. Tawang ka nga ro trabaho. Uwan, nanang. Amok day ta. Pasensya ka na, Ruina. Saan na kayo apapapanawan? Angam? Dakdakal ti karbangan mi iti balay day di Romay. Ta anak mi ka nga raw. Wan, husto ti asawa, Ruena. Awan karbangam iti balay day di Rome. Ta, saan kayo nagkasal? Iso ada kami, ti agnaid iti balay, ti anak me. Nanang, Nana, di ka man agin sa sangit, Ruena. Aklunan tayo kumati kinapudnaw. Saan abalay? Taubing ka pa'y. Pachet, makasarak kan tupay iti sa bali nga asawaam. Pakiasawaam, kunak kuma. Makiasawa ka pa'y. Tapno da katulungam mang padakal iti anak mo. Sige, nanang. Tatang, agawit kami. Ngam ikanda kami kumapay iti pawayway amang yimpaki kadagiti kagawaan mi. Dagitay labado yaw, ti yimpaki yaw, San ati labalbalkutan yaw, ayaw awid. Una yun ti kasta na may anda kada kayo, manang. Nakakaasi kayo matiti ka anak kak. Bye-bye am idan, Maysa. Pudno mutkit diti imbagada, Awan karbangak iti balay ti anak da. Tasaan kami anak kasar. Ay, anyan. Ala, sana bale. Adamot ti balay tayo kadananang. Agnaad kayo man nandito When ading, kat ipamaysak ti agsapol iti panggadak. Tapno makatulong kada kayo. Ay na, saan ada kami ti panunuta manang. Tikit di anak mo. Kat ikarik at tumulong para iti panagadal ti ka anak kak. Agyaman na kading ko. Gamjak kayat nga iasa amin ken ka ti masapsapol ti anak ko. Taagurnong kamat para iti masakbayam. Aywan, kumustan dyan nobyong? Nabayagan na nagsina kami manang. Nangasawa na iti sa bali. Kasta aya? Kaslawan mo ten plano ka maki-boyfriend. Iso at tumulong aklangan kada kayo manang. Agyaman na kading ko. Pasensya kan ata ni. Si kamot ti ada trabaho na. Naimbag tulangan makasapulak matan iti panggadak ading ko. Kahit, kasano nga rod ba kahit? Duwan ti balay ta. Pag naadanta ngayon, Ay kusagkay sa tapayla iti balay na! Lakay. Ay, Siyak ditoy, tasika ijay balay, day di rumay. api agsinatan. Ay kagsina tala iti pagnaudan
Kan sumagmamano nga aldaw dayta. Masapol nga adaag na ijay. Tapno saanin nga subli dagiti agina. Ay, wanan niya. Ken inakto kasaritan tay manggatang iti balay day di Rome. Tapno mailakutaan. Manang, talaga ka di adisidido kan nga agabroad? Wen may sa ading ko. Ket pangaasim, tadi na ko maupayan, tani. Aprobado amin ang apapeles ko. Flight ko lang ang tiur-urayan. Ay, anya nga rod ngay. Adda ditan. No siyak lamay sa. Ure di ka kuman umadayo manang. May kawa kami awan ka kaduami dito balay. Kan, andamot na talaga da trabaho. Makatulong ak kada kayo iti anak mo. Saan amabalin amang namnama kamilatan iti tulong mo ading ko. Masapul mo't nga agagawa ak Habang napigsaak pa'y nga agtrabaho. Agan pa'y Tano makaurno nga to iti pangrugyak nga agnegosyo. Agawid akton. Ken jakon agabrod pa'y. Lakay, kwartam man. Naipusin na. Na, nangusaram nga iti kwarta. Kaawan mo't ginatgatang mo dito'y balay. Kasi ka, nangusaram mo iti kwarta. Apay ngagdawat ka kanyak. Naipaabak ko iti sugal. Nagpadata. So, di nakungungtan. Tapno di ka matungtan. Hay, awang nga rodon atay naglakwanta iti balay day di anak ta. Nakimus amin ay. Haywan nga raw. Pangalaan tangay iti igatang ta iti kanon talakay. Ilakutan ti balay ta. Taintag na eden iti probinsya. Pag naudan tangay ijay. Ado ti pag-squatteran to ijay. Hello manang, kumusta kan? Hello, Ading. Ala, the good news ko kada kayo. Ha? Anya day tamanang? Aprobadon ti papeles ko. Ag cross country at ijay Canada. Ha? Talaga manang? Ala, nagpintasan nga damag day ta. Wen ading ko, ayabam dananang kanti anak ko Takayat ko ang makasalita ida. Ibagak mo ti good news ko ken ko O sige manang. Apaw! Nagdakol ti ipapaaramid jay kabsat mo abalay na anak ko. Wen nga rod nanang, balay da iti ka anak ka. Ayam po, makasangit ak iti nakaro aragsak ko. Yang amin, jak malipatan ti panangikulasay da idi kan kuana. Gaputa awan makukwata na idi. Tinagibasit dagiti nakaikamangan na ang ita. Napintasan ti biyag dyan kapsyan dyan Canada. Wen nga rod nanang, talaga anayat unay ti Diyos. Ngamin, aywanan na dagiti tao may dadanas, wano may ruruman. Kat may sanimanang apinaraburan na itinabuslon a bendisyon. Ading, nanang, ala kunti anak ko Ay na, maladingitan nak tamayadayon ti ka anak kada kami manang. Maragsakan nak matlata para kada kayo adwa. Ay anak ko, agan anad kayo adwa ijay abroad wine. Ay di mo ko mabaybay anti apo ko ijay Uwan nanang. Balong, agsingsingpot kay Jabrod wan. Wan auntie, agan anad kayo matad dito'y kanlula. Wan, balong. Da kayo kit di kininanang mo tagan na iti papanan nyo.
Agadal ka na yung bagi Chaywan. Wan, auntie. O alala, agpulas kayo. Tayin tayo pa'y agpasyar. Kabayatan ti kaagdami pa'y laeng ditoy, iti anak ko. Ag-unwind tayo man. Intayo ag-beats. Balong anak. Ayan da lola kan antim. Apa yajak makitay da? Dagi jay daman o, aglanglangoy da. Ay, kunaklano. Anyat na panandan. Maasyan kayo, itikas ka na kami. Awan pa. Ha? Adda agpalpalimos nanang. Lakay kan bakat. Inak ikan ida ti kwarta. Nagsingpit ka matin anak ko. Amom ti tumulong iti pada matao. Kastamat gamin ti kanayon nyo nga ibaga kan auntie. Wen anak ko, kasta ti rumbeng. Uray basit la tulong. Kapsa. Mabit man lang anak ko. Kasla mabigbig ko dagiti agpalpala maalakay kun bakat. Kasla dagiti dadakkel day di tatam aromi. Ha? Umay ka anak. Asit gantay da. Kat agbless ka kadakwada, anak ko. Ay na! Da kayo daytan, Rowena! Ay na! Ay, pimentas ka ma, idi medyo limukmag ka, balasang ka. Agyaman na, nana. Ay na. Iso da ito yan, di anak mauruwi na. Wen, tata. Agmano ak, lolo, lola. Ay na! Nagwapo mo to'y anak mo, Rowena. Limukmag pa'y. Thank you, lola. Kumusta kayo, nanang, tatang? Pasensya kayo ngam nanang ken tatang lata at iawag ko kada kayo. Taday tamot ngamin tinakairwama. Ay, sus balasan ko. Madlaw nga sinsa adon tibiyag mo Nadamag mi nag-abroad ka kanaw, kat nabayag ka iji Canada. Wen tata, kat umay ko alaen to'y anak ko, taikuyog kun iti pagilyan at pagtrabaho. Ay na, naimbag ka pa'y balasang ka. Mayaten ti biyagyaw nga agina. Alam da kami nga agasawa. Awanan ti umisaw a pagturturungan may. Mano kami pa yan amangan. Awan mo pangalaan may itikanon may. Iso nga daytaw agpalpalama kami. Dugo na ta adumot ti sakit ni nga agasawa. Apay, jay balayo ngay nanang tatang. Mawanan ni. Inla ko men. Pati di balay day di Rome. Anya? Ay, pakawanan da kami kumaa iti kinaulpit mi inikin ka, Rowena. Ay, mababainakin ka na kaw. Ay, uray siya. Mababainakan ka balasang ka. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pangmakawan, tatang, nanang. Ta saan kayo aginura? Saan ak anagimula iti sakit tinakam kada kayo? Ay na, nagsaya at kaatao, Rowena. Adtoy, ikan kayo iti paggatang nyo iti kaninyo. Ikan pagpa-check up yo. Ay, nagyama kami balasang ka. Nagdakala tulong ka na kami na itaw. Ay na, adaw, ti pakaaramatan da ito'y akwarta, balasang ko. Tingkyaw at talaga. Kan ibatik ti contact number ko nanang, tatang. Tano ka sa pulan nyo ti tulong, awagan taklaen. Di kay kumagbain ang mangawag kanyak ha. Ta si dadaan naklata at tumulong kada kayo. Ay, nagyaman kami balasang ka. Ay, agyaman kami, Rowena. Nagsaya at talaga ti panagpuspusom anak ko. Kat ulitin mi ati agkid daw iti pamakawan kin ka. Awan anyaman na kanyak day jay kunak nanang. Lipatin yun tinapalabas.
ta mga baruanan tayo manen. Biyag, di tao. Masigugak, Ray. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi tang imbaga Emily. At danton anak ta. Ray, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man, naragsakak. Iso na lang ta nagsigugak kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasaragamat kat Emily. Ay ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Wag tibos ko. Mabit lang ha. Sungbatak tawag ko. Ang mga napatagtibaga na. May destino kiti sa bala lugar, mama. Anya? Nagpamiting tibos ko iti kalman, mama. Kat dahito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa bala busgan na. No di siyak lang. Adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay Genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa'y lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti day tabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kani kadwa bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumay ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakis na abalayan. Tinapatag, ang kasanta kidain. Wan badkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. May ruwamang tumagla siguro. May pasig kung tumagla ang tibagi kadagitipata ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ato mahawag. Ne, baro numero. Sino mo tatay ito eh? Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wen, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Tilan lady dito pagkababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dagasan to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako manan. Oo, nailakid din. Naimbaglakid dito tilandledik nakakita. Kasanon, nagdanakastrak iti pagababangak. Oh, naimbaglakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigata nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalun at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mat natuloy? Wen nga ron.
Ato ti pa ka kumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadan hindi ka laysata? Huwag nga, Rod. Ngayon malabay ta kita nung kasano ang may remedyo tayo ta. Ala, kasapulan nga agliv kan. Tapno maisaganan dagiti rumbang nga maisagana. Uwan, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga, Rod. Dapat alamid, ha? Bye. Bye! Apay nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't nga itamtan pa ilang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pailaang, Ray. Iti anya arason. Ada problema, mama. Problema? Anya dayta, iho? Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Ray, honey. Mama. Sobrektal. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please. Mawatan da ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngano apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput-mut lang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, at damot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga, Rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, tiksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat iti nasaya at saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Tiksak tulatan. Makumikumakuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsansangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga makapadakis iti sikog mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, diyak mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namna mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit tibagim ken kwa na no talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di a klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak ang butaramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati pagkarayam ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta.
Agkamang ka kiniapo, Diyos. Di nakabaybayan, anak ko. Agyaman na kiti ka dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulang ti panangan di ngayo kanyag. Iso adi na kumapampanawan. Nakapasngay kan, anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, baybayaan mo dire. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit, anak ko. Di pa mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang pananota, Mare. Maturog tan, rabiin. Agbakasyon tayo ko mahiji probinsya. Kaili ko ni Mama Beril. Busy akit ti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nagadayon tumat ijay lugar iyo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, magkita naman no kas di nga video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahan eh. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kad di mo mat kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beril, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun na ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod duwa nga aldaw. Saan nga ro ta mabalin, Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan na nga ro ta komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. At aparamitag, Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan na apulos ti patag ko kankwana. Apayakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay este, nana, kunak kuma. Anya ka lagi din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinat gamtikid daw ko. Di pa nangi pa share mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nagpakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa.
Anya? Isu nga, agi amanak, tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay, no. Nagbagluntoy apo ko kaya. Ay, na. Nakaaya-ayat. Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka, balasang ko. Anya dayta, mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agnad, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agnad, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mga wawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga gratdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas, alapad dahi ta kanya? Sige lang, tinakarik na kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klunan na. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit naman napod no ni Daniel king ka. Kan, no ay ayatam mag. Apa nga day na parigatam ti bagay? tatang, kasla mabuti nga kung amakiinayat manan. Anak, saan ngagpapada dagiti lalaki? Dakilan tabo ko. Aklulom kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pa'y. Kay patsig ngagbalin kanto anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa nila. Aklulom mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah? Ta? Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan di naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Isoma siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. Nala, awatin kayong ti amin kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapana kag trabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kubo. Di kag bambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagkan ka. Napatagmatin ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Mapana ko na. Amangan numala daw iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka di nga ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please,
Kailiw kung ti apukok. Kaya't kung iliw-liwag tila dingit ko. Gapo iti saanan apa ng sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige mama. Umay kami, itamatlaan. Agyaman na agtanda kayo amag iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apukok ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kaniri. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikumda. Iso asaan da ama kabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apukok dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon yu anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rodan. Umay kamin tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas na ti Charyo. Ape akas na maditiik na yo. Wano maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Ang patsag. Nga okay to ninton madamdama da ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron din ha. Mapan kamin. Oh, talaga maditirik na ka. Tsak maawatan na niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlaangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apa akas na saan ka baka inanak ka? Pampanunutag ngamin ni Mama Tatang. Saan nga reply kadag iti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda, Tatang. Ay kaiwan ikuyog mo tapo ka. Tapo agin nilaw damanang. Sige, Tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito? Ni Emily da ito'y Ray. Agawid kayo kuman. Ni Mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni Mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera try ni mama? Natayan. Atapon da cardiac arrest team patay na. Sana puno na ita! Mama! Pagawin na ko ma. Ito tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily.
Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat ama paay. Kailiw na kayon ama kita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Nagyamanakin ka, Emily. Itinok siya tinaramit ko gan ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Anak iti akong taway. Gagkid daw iti pambakawan gan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siyang kabagilan nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti inag. Natay, asyak man na nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ka, Ray, Mama. Pagawanan na ko, Mama.